Ini amcaigo fainai phaimani chini Horipur tei jontrona kamigo সাধারণ common borok rokno police personnel rok phaigui jebabe gate sabaikha evidence bo tongo noroni mangpilgo bo nukhana tei chrai brei bosa porjonto yoglia nini under the guidance of SDPO je public rokni report o saimakha amo bo aino to ang saimiya nini 144 jari tongkha town area road area go obviously borok duty khaimano yo para habui brei bosa birisuk borei rokno to lathi charge khainani abo to aino koroi mo belai ke onnai ingkha haisi ang as a MLA ang mo belai ke police personnel songno condemn khayo dhikar janago samung tangna ke neutrally samung tangdi police ni je rules to tongmuni borone aini motabe borok samung tangthang mo belai ke nang pathetic condition ke nuk phaiko kamigo belai ke nang chajagli haisi Haikeno rong bising pila tabu ko ba haipati mo tei tamu yakrisi जों नाय दङ इनकुवारि खाय दङ जोंनि पार्टीनि तरफ थेके बमाहाय की इन्सिडेन्ट थांखा तामुनि बागै बर' हाके हाफ बनि बागै जों वान संनाय आं अजानि खरगसा रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै तामु खायमान जों आसक लायनाय डिसकास खालायनाय एरपर याप्रि साबजेक्ट हाके खरग बुसु उमहाय सागो दखुमाने रगले खरग बुसु रखमानि दङ आबो रिपर्ट दङ प्राय किसे मिसे लाठी चार्ज रक खायजोंमोन रम खांखे तो प्राय 10-12 जन खाना ताउफान खरगसा अंडर ट्रिटमेंट हॉस्पिटल दङ बेलायखनो हॉस्पिटल सिनि बरक 3 जन दंखो खरगसा के बेलायखनो सीरियस होननाय खबर मोनो ताबो थाङै जों भिजिट खायनो